Hello everyone, tuni in hichi video ahin. The call kiti movie explain ane bol kit tawite. A movie ki panin seyon kiti nucho aniaw laya anachen na khu achon ahungin. Sungho kiti pa in pick up ahung bolin ahi. Seyon nucho adam laws in sungho in numay nu za hospitala na nu visit nagabol law di hamtin adongin. Hinla numay nu in station muna phone akidala azi chon alunggimin tip chanin tan ahi. Insung alut-lut nun seyon in cordless phone khat ahin mu in plug in a ball pay tai. Chom khat zawin phone chu ahong gingin seyon in call chu pick a bola ahile numay khat in ahin haupi in. Mi chum ahi sa azi chun call hin ball nu chun kanu angole tin ahin sai tai. Hinla wrong number ahi e het phanin call chu athat tai. Chu zawin seyon in hospitala anu zena pang doctor pa chu visit aga bolin. Dr. pa in numay nuza anu in brain tumor anay thu asay piin. Operation board ay ahitin asayin. Hinla a procedure chu aha sa zi chun. Specialist doctor ho azen sa adingin asay pi tay. Anu to ruma ataw panin. Anu in achanu za funeral adia kigut na anay patta adingin asay piin. At hiting le apa kivuy na koma avuy dia asay panin. Sayon zong along nup mo he azingin hospitala kunin ahong po do tay. Apa lana agatsiin, apa chu 1999 kuma anathia ahitai. In akinong le phanin phone chu ahong gingkinin. Aki ho hana ahile kidang ta in call hin bol nu chun. Tu a seyon umna address mama apa na he call ka hin bol ahetin asay pi tai. He chinizan chun thilgin khanin seyon chu ahin thau khangin. Ama jong thilgin na lang chu azu na ahile. Ba nga lim kita anakili alha chu agamudo tai. Lim chu ta aphat di agut pedin. Bang chu ahin hian wangin chule bang nung lama chun room li ta khat ahin mudo tai bang chu akhet la azawin flashlight akichoyin room sung chu aga khula ahile thil tampi ki koina box khat ahin mudo in asunga chun zornar khat jong ada umin ahi lekha chu aga phina ahile numai khat lim ahong kile hla in azinga ama jong lim chu sungho avet sa ahile sungho in ama nu chu yong sok ahetin asai pi in achen na in chu yong sok nu tha nu a anahi etin asayin Ama nu salmon ahetin jong asay pi ta na hi. Seyon in tudo anay bia ahile sungho chu akihet mo sa in. Ima asay be pi tapoy. Sule seyon in photo chu 1999 kuma anikila ahi chu ahetai. In ahong kidepanin phone hin bol nu in amin pa sunhi kitinu dukan chu ahin mupahin ahi. Hechinizan chun aki hello nu may nu in call ahin bol kinin. Nu may nu chu apengin kanu in ay kay mangetin asayin. So in anu in maya hali ding agut so ahong kimuin. Hinla akitom na in may in room sung so akakain. Seyon in amudo room so ahal kawan tanahi. So yun in bang home sung so agavet de. Room apat chun may hu ahong pot do in. Step ho so may in aka agamudo tanahi. Chom khat zawin phone ahong gingkinin. Seyon in no may nuza nang hi yung sok na hi kahe e. November 26, 1999 na lim kamu etin asay pi itay. Yung sok in ahin don bunin. Tuni date 18 bo hinalay hilatin asayin. Hizit chun seyon in date 18 ni a zol na raki sun tu chu asimin. Seyon in asim do tu cheng ho chu ama sut ahi ahet panin. Yong sok zong akichal he jing tai. Chuin seyon in asayin. Katu say hin ta san lo mai thei ahi. Tu le tu a he thakhat ta in khana cheng khom hi honin hinla phat chum chuma ium khom hon ahetin asai pi tai. A theory to confirm bol na ding in November 18 ni hua newspaper article kisun khat a holdo in yong so za tu zan le news an ve in len na khan in tu sit atu ding a hetin asai tai zana yong sok in an ani anom lo in anu in an nani alawa a hile mental institution muna ka le puiding na hetin agi in hizit chun yong sok in alom lomin an chu abalu ta na hi chule hichini zan a tv news chu avena a hile len na accident chu amu phanin aman jong seyon chu call a bol kit tai Hiti chun seyon in khununga thilsu ho asay piin. Technology khantaw dan thu ho jong asay piin ahile. Yung sok in kidang asal hi azinge. Yung sok in anu thi thu asaygin. Tu a bolgan theinu hi kanu tha anu ahetin asaygen. Seyon in jong apa thi thu asay piin. Kanew laya kanu in guest of ding ane haimil kha azia ka inu mayin ane ka a hichia chu kapa jong ane thi ahetin asay pi tai. Pas sin 1999 November 21 ni a Seyon le ayin song miti chu yong sok te in vedinga agachi u chu ahong kimuin. Cho dingin agelovin ahi. Hichi achon apa jong anahing na layin ahi. Sa pangcha anahin na lai seyon chu in chunga alhay tawa ahile.
yong sok room chu agamudo tai yong sok in kot ahin hona ahung ho chu kui ahi ahet zawin seyon lin nu chu kol abolin apa ogin angai sa tai kumsom ni zawa apa ogin aza ji chun seyon zong amit hi along zingin ahi chuin yong sok in idea khat ahin nayin seyon pa chu mei ka aku na hu do ding atitai November 27 ni khu seyon pa athi ding ni khu in yong sok chu athimin aruma pa nen anu het lo ka in alai do in seyon te aneki chun masang over ana chen naw in chu azun tai chapang seyon in TV ave in anu in tin rong akinu in chule guest chunga an ki hun zong chu ahong ki mu e chom khat zawa anu in ada la zawin yong sok in pulanga chabi ki koi chu ala in guest of chu off bolding in sunga agalut tai present scene chu ahong ki mu kinin hichia hin seyon in phone ake mansa chu akhut na anale kit tan chule akeng a maha zong chu anamang tan a hi chule photlo changin in sung pumpi chu aki hialin aki von na zong chu ahong ki hial tai seyon zong in nuya akum su gang chalin pulanga apo doa a hi le glass a ki sim garden hoita khat zong ahin mu in asunga alu na a hi le anu an in chu zawin apa zong hilai mu na chun ahin mu tai apa amu pha nin seyon zong abit li apot liuzingin akoi tan a hi le anu le apa zong alung dong le jing hode chu zawin yong sok kol abolin ki pa thu a seitan a hi heti chun seyon zong anu le apa ta ki pa ta in om tan yong sok to zong aki hauzi honen music tha ho chu phone in angai sa ji e amani zong heti chun ahung kenai che che hon tan a hi hinla anu le apa to atam zo a phat a hin man khom pha nin yong sok to ki ho na ding ani haimil khazitan yong sok en kol a hin bol singit seyon in a hin le kol lo ji chen alung hang le jing tai amani zong akile ho han pha nin aki ho na hona konin yong sok chu alung bui thim a hi chu ahong ki hetai seyon in phone a chun pen gen a za in chu zawin yong sok nu ogin a hin za in seyon za a boina na tu num lawa a hi le yong sok a konin ki kang se in tin a sei pi e yong sok nu tha nu in exorcism a bolin ka ki thu pi din he tin a chanu za a sayin nu mai nu in anga adingen ange in hinla anu tha nu in molin a ze min achunga chan phun asamin a hi chom khat zawa anu tha anu zong sun hi dukana chu agachia a hi le yong sok zong dukana chun agamu do in chule yong sok keng chu puna ani ki tum agamu e present scene a seyon in yong sok min chu social media a hol le le wangin amu zo tapon a address to stars abola a hi le news report khat a hin mu in yong sok chu anu in exorcism abol na akona athi thu chu asim do tai aman zong athil sim do chu yong sok asai pi in tu zan le na nu tha anu in exorcism abol na ana thi ding a hi tai tin asai pi e hi chini zan chun anu tha anu in aquarium a chamcha khat ala do in achanu room agalu tai aman zong chamcha cha dom sangin yong sok lup na chung chu asun ta na hi chupet nin anung lama pa nin yong sok chu ahong noyin fire extinguisher chu alha khumin chu zawin chamcha chu alla in anu tha anu chu athat tai lungim ta seyon chu kol abolin seyon in agulnu o chu aza pha nin alung nomen chule yong sok ngin asaina a atha pin ka bange tin asai ta na hi anu atha zawin yong sok chu ki pa ata in pamlanga ahong po do in chamlat aki sale ajing tai ama sa penin restaurant na adu ta asa chu agane en van tha zong aki cho ta na hi present scene a sung ho chu seyon te in a strawberry deliver boarding in ahung in a hile mizau si chu aki tai thei le ovin sung ho chunga aki pa thei le jing taw ve chupet in past scene a sung ho in strawberry delivery a bol na chu ahung ki mu in hichi a hin yong sok in kot a hin hongin von tha anaki a chu avet sa in sunga apoilu tai sung ho in anu na adongin hinla no mai nu chu ki het mo sa ta in avon ho chu avele le in chu zawin pasal pa chu achangin adal ha in von tha acho ho chu lading in agachi tai sung ho in strawberry ho chu koi tup dinga fridge a ho na le plastic bag nam si iza ham a hin mu in strawberry koi na dinga plastic bag ho chu anat do panin bag khat chu tula ahung ki la in bag chu a ho na avet na a hi le asunga chun mi him ta sa a hin mut tai ama jong lungdong ta aum panin yong sok in avon tha ahin ki a chu vet sa dingin ahong tan bag ane ki hon cha mu pha din alung hangin room khana agalu in sung ho tha na dingin fire extinguisher agalatan pasal pa jong zam do di lawin cha sanga chun mo bangin akitung den tai alang khana seyon le a in sung mi ti jong ki pa ta cha sanga atau kho mo chu ahong ki mu in strawberry ho chu ane pet win phone ahong dingin seyon in call chu pick agabola a hile
pas a sung ho kagin azain chu zoin phone chu kat aki bol tai seyon zong lungnu mo ta le lungham ta in nui langa agal hai su a hile sung ho chu an tapon anu le apa in zong sung ho chu kui a hi zong ane he khon tapon a hi aman zong fridge chu check a bolin strawberry farm achun a thai zalin aga vetna a hile garden chu main anakal hatai seyon zong police station aga chi in sung ho thu chu aga khula a hile police khangdong pa in sung ho chu kui hi a hi lo le strawberry farm anei lam ane he khapot hinla police a hanje pa in sung ho ane he kha ji chon alung dong in iti dana kum som langa masanga ane thi sa mi na hol ham tin adong tai police officer pa in file khat a hin la do in yong sok in sung ho ana thana record chu avet sa tai pas a police on yong sok in aga khulu chu ong ki mu in hichi a hin no mai nu chu mi that nu a hi lam ane het lo layo a hi yong sok zong akilemen kui ham sung ho kin ka he kha poitin a sayin hinla future a seyon in aki hopi police pa chon athu sei chu ata san pon chule in sunga strawberry delivery ke bol chu ahin muin a hile yong sok in zong azo asai kinin akilep kit tai chu in police pa in notes ala azawin in sung chu check bol hon talawin in muna pa chun apot do han tai present scene in seyon chu sung hi kitinu store chun aga chi in yong sok le anu chunga epithil su ane ham tin aga dong tai sun hi in asayin yong sok to masang laya chun sot ta kaneki hauji honin kaneki got thei le jing honin hinla ne khat chu azi bayin thading aina gu in yong sok nu tha anu ane lo hele aina tha do ding a hi tai tin asai ta na hi yong sok in refrigerator a plastic bag ho chu ala do a paimang ding agut penin seyon in call a hin bol kinin sung ho a tha thu chu adong tan a hi le yong sok zong akilep kit tai chu in newspaper a yong sok chu police on aban over hin khuwa sung kul tang dia thu tan hla na anayu thu chu asai pi ta na hi le yong sok chu ati zal he azingit seyon za police hon iti ai man o ham nei sei pi in tin adong tai nang kaneki thu pi na hin hizi chung ke jong nei ki thu pi in tin asayin hinla seyon in athu do chu asai pi nom ta pon a hi le amanu jong alung hang he jing tai agul nu chu mithat serial killer a hi a het phanin seyon sa mo ka dan jegin hinla yong so wang cha lung hang ta in seyon number cha call a bol jing ta na hi chule pas a police pa in yong so chu mental issue nei a hi chu a hin mu do tai yong so in seyon number chu dial a bol panin kot ahong ki kewin aman jong kot aga hona a hi le chapang seyon le apa chu anu tha anu ki mo pi dinga kot phunga ana din hon chu aga mu tai iti dana nu to ki mu tu dia ki kitima office muna hung lo ham tin seyon pa in adong in a hi le yong sok in zong ana hei mil kha i mu thla kha hin te tin in sunga chon akawlu han ta na hi chupet in presence na seyon le apa jong kara a hlai han chu ahong ki mu in apa in achanu lung kham chu amu je in ipi na ti ham boy nu tin adong ge achanu in zong ima ka ti pui tin adon bu de chu in apa in car chu akhamin achanu cheer up bol na ding in car chu atol sa atai pas a seyon le apa jong ruma ato pe hlonin yong sok in fire extinguisher chu ahin la do in seyon pa chu alha khumin athat tai chupet mama in seyon le apa jong tunnel sung apa hon penin apa chu amit mu chang ta in all in ahung mang ta na hi pas a chapang seyon masang ta a yong sok in apa atha jong chu ahung ki mu ki ni chu zo in present sina seyon jong tunnel sunga chun achang sa in ahung khang do tai pas a yong sok in seyon aniaw nu chu anayin call pick up na bol lo zi ana pa thi a hi tai tin a sei tai seyon alin nu zong in alhun phanin a in chu ani ki khial ta na hi room sung alu na a hi le seyon call chu answerin tia thi sana thu ki sun cha mu phanin aman jang call chu pick a bolin yong sok chu a ki ho pi tai yong sok in apa atha dan chu a sayin a phin ta na hi le seyon zong alung hang the zinge yong sok in seyon aniaw nu chu chair to a hen bet thu a sayin pungkal khat ka police hon iti ai mat diu ham naga khul do lawa a hi le nanu jang ka tha de he tin agi ta na hi chupet nin seyon in plan khat a hin na yin accident na dimun khana yong sok chu asol ta na hi hinla accident a masang chanen yong sok jong hilai muna pat chun apo do manin aso cha ta na hi I het ma bangun yong sok jong alung hangin in alhun phanin seyon cha call a bolin seyon niaw nu chu tuisa abu khum ta na hi le apet penin seyon lin nu ke nga jong maha chu ahung ta na hi chu in seyon line na dingin apa anathina a inu main aka thu chu asai pi in nang zia na pa anathi a hi tin asai tai
a dan chu hichini a in adal ha masanga chu anu in gas stove chu off ane bol a seyon in a het loji a gas stove chu on ane bol kha zo dan a hi present scene a seyon in jong lampi dang anei lo pha nin yong sok sei bang a bol angai tan police station a yong sok file chu aga gudo tai aman jong lekha a yong sok ama dano thukisun chu asimin asai pi tai yong sok jong amit hana chemcha a fingerprint animu do ti se pu pa ko ma chun aga chin a chemcha a chun asun li pe tai chupen in lekha a thil ki sun chu amangin thu cheng tha ahung ki sun ki tai apa to in akile hon lo pha na anu in seyon chu police station a aga hol thu chu akisunin hiti chu notebook a kun chun thil su zo si chu aban banin seyon in asim thata na hi police pa in seyon le apa chi na mun chu yong sok te in a hi ti anu a kuna a het pha nin seyon nu chu ki thu pi ding agutai chupet in lekha a yong sok thu ki sun zo si chu ahung mangin room sung jong chu acham chamin a ki khial tai seyon jong in sunga pa in a thai do in notebook chu asim phaya a hi le anu le police officer pa chu yong sok te ina aga chi hon thu chu akisunin yong sok min azo ane sai kinin izo lang pe achun seyon le apa akile hon tai tin asayin hinla seyon nu in achanu hair bow chu ahin mudo pa nin amani jong inchung langa akal to honin aga khul honin hinla kuima amuzo han poi chupet in future seyon jong insunga ahung le lut kina a hi le in sunga chun mi thana man cha tampi a hin mu in chula yong sok chu ana hin na alaya serial killer ani ki su chu a hin hedo tai amazon movie ki patna a room sung chu aga khula a hi le phone chu a hin mu do ta na hi pass a seyon nu in azipa le achanu hilai mona chu a le a lo he chin na dingin azipa number chu yong sok phone achun call a bol tan a hi le future a achanu in call chu pick a hin bolin achanu in anu o aza chun apengin hilai mona kun chun zam loi honin tin ahin sei tai chupet in yong sok lin nu in seyon chu alu ahin khet pi in call chu atan tai pass a yong sok in police officer pa chu seyon nu masanga athanin phone chu athum tan a hi yong sok alin nu in seyon chu aphin pedin yong sok aniaw nu chun call ahin bolin amani jang akidal honin phone chu akichu hona a hi le seyon in yong sok chu a hian lu in phone chu akila tai hiti chun thakhat ta in past le present in yong sok alin nu le aniaw nu chun seyon le anu chu tha ding in adal chi honin seyon le anu jang room ki bang chat sunga chun ko akikil hum hanin akisel hon tai chule yong sok te ni in ko chu achum honin a hi hichipet chun anu in sunga fire extinguisher chu ala in kot ahung ki hon hona a hi le mi that nu chu attack bolding atitai hin la hi chepet chun yong song in seyon niaw nu chu an cha in azangin kot pam langa ataw sa in anu akaw sa ata na hi anu in achanu chu aga ki thopi gut pedin anung langa panin yong sok chun chamcha in attack ahin bolin chula yong sok lin nu in jang seyon lin nu chu ahin nai che tai yong syok in nupi nu chu chem a asut masangin akidal do manin akidal han ta na hi seyon lin nu in jang pas a anu le yong sok kidal na akuna bang a thisan man ho chu ahin mu in chupet nin room sunga chun yong sok jang ahung lu tai hin la pas a yong sok in seyon niaw nu chu chema asut masangin anu in anadal do in yong sok le anu chu akidal na honin railing achun akile hlahon ta na hi le future a yong sok jong chu amang pe tan seyon bo si chu in thim sunga chun den tai seyon lin nu in anu chu athi a hi sa ta ji chun thlan langa aga thlai zal ta na hi le anu jong hilai mona chun dam selin ahongin ipiji ana ka ham tin achanu chu adongin athamun ta na hi seyon in jong anu dama ane chu amu pha nin akipa le jing ta na hi hiti chun a movie jong ahong ki chai pe tai